تەماشەبانی خانی تیڤی دەمەوە خۆش بێ هیوی دیگەم ڕەوشەوە gelekî baş bû. Di vê xelekê de mijwarê hinek mijar berhevkirine û ez dixwazim bi we re parve bikim û ez dixwazim bi we re qehwa xwe jî vexwim. Kerem kin. Şerbet hebana me ji dêvla qehwê şerbet vexwarana. Hûn ê ji min pirs bikin şerbeta kî em ê ez ê ji we re bêjim şerbeta serokê newewî piştî vî temenê hane heftê û sê salî, heftê û çar salî ya heftê û çend salî ye mêro dixwaze bizewije. Wî ne tenê ji hebsê bînin derînin bînin hebsa malê wî bizewicînin. Dewleta Tirk wê xwarziyê xwe jî bizewicîne. Li gorî agahî, li gorî daxuyanî û agahiyên ku di medya Tirk derdikeve apo ev tişt ji dewleta Tirk xwestiye. Min zanî ew daxuyaniyê Sirî Süreyya Önder û Perwîn Buldan bûka me ez ê piştre behsa vê meselehanê bikim. Min zanî ku sansûrek li serê heye. Sansûrekî çawa ku yani ne meqûl e Cim'a Cemîl Bayêk û PKK ji raya giştî re bêjin ev serokê ku heqwase me xwe ji bo wî şewitand û em gireva birçîbûnê û kampanya îmzeya û daxuyaniya û belavoka û sîstema û paradîgmeya serokê newewî derkeve ku serokê newewî dixwaze bizewic. Mizgîniya min we gelî xapoçî ji niha heta ku serokê newewî wî bînin malê û bûka wî jî bînin mala wî tilîliya bikin. Tilîliya bikin. Dayîkê şehîd e, dayîkê şoreşgera hemû jinên xapocî tilîlî bikin serokê wê newewî dixwaze bizewice. Piştî vî emrê hane. Ev saziyên jina, ev baskên jina, ev femînîstên ê di nava PKK de bira li dora xwe bigerin ka çawa karibin wilo pelçîn bikin. Mafê mirovayî û mafê însan e û serok azadiya fîzîkî a serokê newewî gerekê jiyana wî ya fîzîkî jî rihet be. Kesên ku bihaneya ji aporê didîtin dema apo li Şamê bû têkiliya bi jina û bi keşa û bi kadroyên jin re bike. Kesên ku bihaneya ji wan re ji kiryarên apo û destavêtina apo û keçên di nava rêxistinê di wê çaxê bihane didîtin niha jî wê bihanekî ji apo re bibînin jê re pelçîn bikin. Tu dixwaze bizewice baş. Tu dixwaze bizewice sersera ser çava wey ser xêrê bi ti hezar xêrî ti mala PKK tije zarok bike. Ez nas dikim tu zarok nayînî yanî. Apo zaroka nayîne. Yani carekî medya Tirk behs kir ku Miral Qidir zarokekî ji apo çêkiriye li gorî agahiyê li cem e apo zaroka nayîne. Hewl da di car sê cara li Şamê çû ser textor ji bo ku nas bike yani heqwase têkiliyên cinsî çêdike û zarok tune dêmekî tiştek heye. Îja wê çaxê digot dema apo li Şamê bû behs dikir digot îstixbaratê Ingilîz, îstixbaratê Amerîka, îstixbaratê nizanim çi xwarin dane min ji bo ku ez zaroka neyînim. Mala min ê gıt zaroka bîne wê zarokê te yê qey wê çi qeşmerê wek Emer Ocalan derkevin wê. Wê çiş te derkevin, wê çiş te bikevin serokê newewî, serokê birêz. Xem nake, tu dixwaze bizewice xem nake. Jêr dawet û govenda Darxingelê Apociyê Dem Partî, Apociyê PYD, Salih Mislim dibe ji bo xatirê apo tu sibêlê xwe kur bike. Çê nabe serokê newewî bizewice û ew boqê sibêla li ber devê te bin.
ji kêfa ji ya dilxweşî û ji kêfxweşî girik di Smêlê xwe kur bike Salih Mislim serokê te yê bizewije wê ser xêrê be ka jêrbûkekî peyda bike. Li gorî hevdîtinên Apo ê salên 2013, 14 û 15 dema Perwîn Buldan û Selahedîn Demirtaş, Perwîn Buldan û Sirî Süreyya Önder diçû cem Apo û di ev hevdîtina dawî jî Perwîn Buldan û Sirî Süreyya çûye sulhû nehazir e lê nûnerê Mîtê ê di nava HDP'de de Sirî Süreyya Önder û Perwîn Xan çûne cem Apo di hevdîtinên berê de tê bîra we hûn piçekî bigerin jî winê bibînin bê Apo çi pesnê Perwînê dida bê çi wilo rehet û nedinişt û Perwîn wilo jinekî wisa ye ku gerek lêkolînên arkeolojîk wilo li ser te were çêkirin. Apo bibe arkeolog û Perwîn bibe erd û zemîn û dîrok û Apo bikole û vir dibîne û lêkolîna li ser Perwîn çêbike. Mala min ê jî Perwîn çi Perwîn e xwedê wê ji malbata wê re bihêle yanî. Tirsa min ji wê tirsê ye ku Apo çavê xwe berdayî Perwînê vaz nehat bêjim destpêka 2025 eger siba Apo wî anîn hebsa malê û zewaca wî dest pê bû hema yanî dirstê min li ser dilê min e ku berê xwe dabe Perwînê û dilê xwe li Perwînê xira kiribe. Kî zavayê mala Baxçelî xwarziyê mala Baxçelî Ebdullah Öcalan zewicî û yanî eger ez nihat bêjim yanî ez tiştekî yeqîn tune ye gumanin texmînin eger Apo çavê xwe berda bi Perwînê yanî ez pir bi rehet ez dibêjim yanî heyxwelî ser te çi di Perwînê dixweşik dîtî heta tu wilo çavê xwe berda wê çi Perwînê de heye. Ev yek. Di do ev jinên ku berê têkilî bi Apo re çêbikin ji Kesîre Yıldırım ya Kesîre Yıldırım dibe îdî derkeve biaxive mêrê wê yî berê û ev ê Miral Qidir sevgiliyê Miral Qidir jî berê xwe dayî zewac û Miral Qidir nêzîkî wî ye li Stenbolê kabêjkîja taxê Stenbolê ye. Baxçelî evlerek kabêjkî li wan de vera ye. Min vê dema dawî dema ez çûm Tirkî min pirs kir min biraderekî dît min pirs kir ev jinik li ku re got nêzîk e li nêzîkî van derayê carna tesadüf jî hevdû dibînin ev Miral Qidir gerekana şîn û girî cilê reş li xwe kir ev Apoyê ku ji bo xatirî wî nizanim çi kir û çi nekir va dixwaze bizewice û yanî min naxwaze hinek din dixwaz. Berî her kesî eger Apo xwesteka wî Perwîn Buldan be çavê xwe bera Perwîn Buldan dayê dibe berî her kesî Birêz Necdet Buldan qebûl neke. Birêz Necdet dibêt qebûl neke. Eşîr û malbat û hemû wilo te seferber bike tu nehêle serokê Newewî heq wase keç dest avêt wan û te kir pirtûk û te belav kir û te rastiya wî eşkere kir û mala te ava û saeta te hezar carî xweş lê dibe tu qebûl neke jinbiya birayê te rehmetiyê birayê te here mala Apo bibe hevjîna serokê Newewî dibe tu vê qebûl neke. Dibe ku di xewn û xeyalê Perwînê jî de ev tişt hebe. Bibe hevjîna serokê Newewî birêz serok Apo. Dibe ku ev tişt hebe. Lê mamosteyê hêja mamosteyê Kurdperwer Necdet Buldan dibe tu qebûl neke. Apo ji xwe kî tîne berebîne bes hema vê çîroka hanê çîroka Perwîn û
وآبود بيت خرابك دبيت النهي هر السري كي شاهد زواجي ويكي بن يعني اگر تشتكي ولو قد شيبو نسر خيري دمي بيش ده مظفر آيات آلو كي دري لروجاوا بو نظام نهال ور يا چانتي خود ده حاضر يا روي دكه و بديسا وغير قنديل يا وغير اوروبا مظفر آبي شوا تبو شاهد زواج آبو كثيرة يلدرم وعبدالله وجلان دي ستتكارب به خود عمر تدريج के बाद ही सातत्कार पे शाहिद زواج آبو का پروین بکانه کی ج یک آدن به کابی کی ev kesin ku nehade nava kutleya dew partî û çeqilmaz partî û nizanim kî jinên ku hene ku strana û ser apo û serokê me û nizanim çi yanî eger apo berê xwe da keçekî biçûk kadrekî biçûk dibe Nilûfer Koç û Gönültepe û Sakîne Gönültepe û Hozat û Mozat û ev kesê ku di nava PKK de ne ku porê xwe hene dikin û yanî temenê xwe di nava vê rêxisnehanê de û behsa jinê dikin û para dîgmeya serokatî eger serokê wan berê xwe da jinekî bi 10 sala jê biçûktir bi 10 sala ez nabêjim yanî 45 salî bijî na ez yanî bi jê biçûktir çi xweyse 45 salî çi xweyse nîjî 30 sal ferq heye jinekî bi temenekî gelekî jê de jê biçûktir dibe berî her kesî hûn li hemberî apo derkevin xem nake niha mixwest ez vê mizgîniya hanê bigînim we li demê pêş de em ê têr li ser vê mijarê biaxivin mê têr qerf û henekê xwe bikin mê têr bikenin bi hewldanên serokê newewî û derbasbûna wî jiyanekî nû û mêro dixwaze bizewîce û dixwaze mala wî çêbibe û dixwaze bibe kesekî sivîl û wekî hemû kesa piştî heqwasa xwîn û kuştin û cinayet û teror û kuştina insana li Ewropa serokê meyê newewî û paradîgmeya serokê newewî û sîstema serokê newewî dawiya wê derket ev berpirsên PKK dibêjin em li Rojava tune ne PKK li Rojava tune ye Murad Karayîlan wekî din derketin vê gotin û hinek berpirsên PYD û Qesedê jî gotin PKK tune ye li Rojava tune ye û hemû gelê Rojava nas kirin ku PKK derewa dike û PYD derewa dike û Qesede derewa dike Emerîkî jî dizanin Tirk jî dizanin Ereb jî dizanin lê tevî wilo ısrarek heye ısrarekî PKK heye di derevat ku enizem kevê kî ji wan bawer bike dema ku dadkevin li ser ekranên TVê PKK yan ê wekî din behs dikin ku PKK tune ye tenê di aliyê îdeolojîk de fikrê apo em ji fikrê apo hez dikin îja hinek berpirsê PKK girtên li ser TVyên Ereba jî dibêjin em dixwazin çareseriya Sûrî çareseriyekî demokratîk be û fikrê apo van xwelî serê hanê û di serî de aldar û maldar de fikrê serokê wî newewî ez 20 sal apo çîmim ez fikrê apo bi 5 qurşa nakirim 5 qurşê genî zîngarî û bi seda wek me hene û bi hezara wek me hene dev ji PKK berdan û apo nas dikin û kitêbê apo xwendine di destpêkê de bi apo hatin xapandin bi PKK hatin xapandin bi tevgera xapoçî bi rêz serok xapo piştre li xwe vegeriyan li xapo vegeriyan li PKK vegeriyan dîtin ku hemû xapoîzm û xapoîst yanî ev koalîsyona hanê di navbera xapoîsta de û xapoîzmê de vê tevgera xapoçî îdî
يعني مرون نفرت جيردك يعني جيد دروادك يعني أنا أجر تشتكي باش دبي تفقرا هاني دهبانا أوي هقوا صدروا بكرانا وهقوا صدرك أنا ولو ريه خوتيخن ريه يعني قالي كنت وبيجن أمل رجافاتن أنا ودروا بكن يعني نحقي خدي نحقو حقي عبداي وجا ملاي وانجي درتين دروادكن ملاي واني ايدين دار دبيجن بحقاقة لفرتني قادرو تنن كسك لفرتني ودرو ملاي ابوچی هنه اف ده 11 سالی وانه لروجافانه كادرو ريخستنين اندام ريخستنين ملاي محققا نه اولا اسلامين لويدري اسلاما ديمقراطيك جمر نمشينه باشا يعني تبلي كو قواسة درو كو بقى كالورتنا اذ الشرع تايبته وادعاين بيبلغنه ودولة تاتر دخوازه بك بهانه دولة تاتر اف كادروين كجوه دريد رفن خو تسليمي دولة تاتر كن ببور اف كادروين PKK كج روجافات رفن فوتو فيديو ارشيف فلان دشن تسليمي دولة تاتر دكن دبي فا امهانه ام لورن مدیا PKK فگرن روزنامه سرخابون حجمارن ده 1013 و 14 و 15 ون وگرن ونه به بلگه یا ببینن چوا PKK ولو حالان و شعبا شهادت خود بجم دولتا ترک تیک برد لروجافا و تفلی ولو جيتين دبجن PKK تنية چند حب شیورمن بون چون هناك مانم ايوانجي بشينن في تبليهفيا كود نافا بيدي وقسدي وبكيكيدي وان فري هاني وداويد بيجن ام دخوازن سيستما ما ببميناك جبو چارة سركرنا مثلا سوري سيستما كي ديمقراطيك امنا فدراسيون تخوازن نا اوتونومي تخوازن ودجاتي دنا برا كردا دنا هيله هي خولي سر تحقق دجاتي ودجمناتي دنا برا كردا وكردا دچيگري سیستما تیا گنی آ دروا سیستما فرا پارتیا فروکر پارتیا فروچیکر تجمر بکر جامينا جبو سوري وجبو روجلات نابين وجبو دنيا تخواز حمو دنيا بمكتا بف حمو كس ببن وك آلدار دركبو هما فرجي بوشن دروجي بوشن بوك صالح مسلم كوبي فرا صالح مسلم بهقوسا ولو يعني افريه وان شي هقوسا ريه وان يخورت كدروات كن PKK يجيب لكش PKK ربيجن درك خلاص مد حالي مد بيرنا PKK فرمو تماشا بكن اف يكج مديا تشيكر يكج كادروين PKK الى روجافا بزمان تركي جا قامشلو اش مديا PKK داخ Genel Suriye'de yeni bir süreç başladı. HTŞ'nin 20 Halep'e saldırısıyla birlikte ardından Şam'a kadar gidip adeta Şam hükümetini devralmasıyla beraber tüm Suriye'yi etkileyen yeni bir süreç başladı. Tabii bunun دمهات طول هلدان جا قامش لو جا آنا في رد عاقبة بزمان تركي وروشا سياسي شروع ورق ولو بروكي شوشتوي بفدي بشرم خوفنا شيرنجي خوفنا شيرن دبي وام لفرن ونشتكن بكن چتي سري برابي سري ام لفيدرينا وامل سرسنگا وبن وبيل سري وبكن قادروين باكوري
بوی شێوازێ هانێ دەرەواشی dikin û di medya xwe jî di belgeya didin mero ku ava em derewa dikin ê wekî din hûn çi dixwazin ji Salih Muslim zêdeyî bê ji bisekinin hûn derewa dikin me fedîkar dernexînin belgeya di medya xwe de dernexînin ku hûn hîna li vê derê ne feqeqe hîna li vê derê ye xapoçî hîna li Rojava ne dernakevin bûne kabûs bûne Ezraîl bûne nizanim çi li ser sînga wê herêmê û dernakevin çend şêwirmendin Murad Karayîlan û Cemîl Bayî wan şandiye wê derke bi hezara ev 12-13 sal e li wê derê ê Bakurî ê Xendeka ê li kîjan yekî teşqelî wî li çiyê hebe problemî wî li Başûrê Kurdistanê wî bişînin û di hundirê Rojava de bikin axe û paşa li ser serê gelê me yê welatparêzê Rojava û koleyê me yê Rojava koleyê nivîskara koleyê siyasetmedara koleyê rewşenbîra vê rewşahanê qebûl bikin yekî teşqelçiyî di nava PKK'ê de ku ji botanê yek habe ji Mêrdînê yek habe ku malbata wî tehmûl nake wê were ser serê xelkê Qamişlo Amûdê û Dirbêsiyê bibe axa û bibe paşa û bibe heval û bibe berpirsiyar û bibe qadro û xelk jî serê xwe jêrbeta wînin û jê re qebûl bikin û jiya tew ji tehmûla wanî rexne jî tune ku tu rabî rexna bikî tu bêje tu hevalê mîtê yî tu xizmeta dewleta Tirk dikî tu li dijî doza Kurd e tu çavê xelkê li ser me vedikî heyî xwelî ser ma dewleta Tirk nizane ma medya PKK naşopî ma ez tenê medya PKK dişopînim her ji PKK re bêj te virek kir delîlê vira xwe jî nede xelkê di medya xwe de delîlê li ser van virêxanê neweşîne belav neke biborin rewşekî kambaxî bi vî rengî em têde dijîn rewşekî wilo trajîdî komîdî bi pêşengtiya ku hemû jinan di nava xwe de bigire û li beramberî hêzên yekû bi rastî jî her roj di nav hewildana ku tunekirina vê dengî de bim gelek xebatên girîng yê ku hatin meşandin çiratikî yekû li ser rûya vê axê tiştê ku em dibînin di warê leşkerî de di warê siyasî de dîplomatîk de dewleta Tirk hatiye erkdarkirin ku Sûriye bi zihniyeta xwe bide birêvebirin niha hêze ku hatiye weka hikûmeta Şamê anû ku di nava pêşketinan de ye û bi rastî di armanca wê de eger em bigirin dest dewleta Tirk dixwaze çawa di dîroka derbas bûyî de gelek wîlayetê xwe çêkirin di roja me îro de jî dixwaze Sûriye weke wîlayetekî xwe binirxîne Bakur û jiletê Sûrî perçekî ji Sûrî ne û bi rastî em pêrane gelê Sûrî weke Sûrî xwe bi xwe birêve bibe eger pirsgirêk e eger nakokî ye eger çareseriya siyasî ye dibe Sûrî bi Sûrî bi xwe rûnin û ti kesekî ji derve mudaxeleyê vê rewşê neke ama di plansaziya îro êrişa îro de em dibînin ku yê herî zêde mudaxeleyê vê dike dewleta Tirk e ev xanima hanê ew jî Rohilat Efrîn kadra PKK'yê kevne Emrek di nav PKK'yê de 25 sal kabê 30 sal di nava PKK de ye Cemîl Bayî ku şandî ji bo ku bibe cîgira Şahîn Çîlo bibe cîgira Mazlûm Abdî nûnera PKK ye û ji Efrînê ye ev endamên PKK ku dibînin û nas dikin PKK Efrîn firot
آپو پشتی داگرکرنا عفرینه دا خویانی درخست گو از ام هیوی دیکن حساسیت ترکا بر چعبار در باز کرن بحثا عفرینه نکر بحثا برخودانا لدیجی ترکا نکر سروک نووی سلاف ندا برخودانا هر دمه و سردمه و بندمه آلدار صالح مسلم ما قیوه دوی آپو و فلج ببانا بره بگوتانا سلاف شبو عفرینه سلاف شبو برخودانا عفرینه نگوت بره معقوسه ابوقات آپو و دم پارتی و قندیل درو سر زمان آپو دکن ما بره في درو اهانشی بگوتانا والا سروک نووی عفرین دلیوی دیه و سلاف شادیش خلقی عفرینه رو برخودانا عفرینه نه راست نه درو تشتی گریدای روشا روژاوای کردستانی گریدای عفرینه خاپو ناخوی دا آخافتنا خویا داوید گرزا و نظام کی داری هات بالا آپو هات سرهشیوی سریوی نووی عفرین و روشافا نهاد بیراوی اف جی برز روحلات عفرینه روحلات عفرین هاتیه بیه فرماندارا یه پژه قصده و جمر داخل و سر روشاش سوری داخل اگر زرکی ولو ولات پاریزی و وان کادروین عفرین ده اید هندری پککی دی بمینین گرک نهاد دفش پککی بردن الهام احمد ناوی چیه هیویدار شیار او روحلات عفرین خوا الهام خوشکا الهام احمد آکود نوا پک هیزل حوالا هیزل وانا گرک دفش و تف دفش پککی بردن اف عفرینیه کود نوا پارتیا یکیتیا شیخ آلی ده به اف چولو بجذبه کتنه و جنشکا بونا ماناز وان ناز دکم اوه لور لبلجیکا از اکرم حمو ناز دکم سویاوی چیه ده سیاست ده هنر ده روشا از باش دزانم چماله محمد حبو اف مال از وان اف عفرینیه کود نوا پارتیا یکیتیا جماعتا شیخ آلی کولو بجذبه کتنه و بونه مرید و درویش پککی از رخنل پککی دکم او جلی خود چرینه قبول ناکن تدبیقی از بحث آوان دکم ماناز وان ناز دکم یک چشتر پککی دگوتن پککی نهاجوان ربیه میناک و پیشنگ ای باشه هر انتفلی پیاده ببن و خو خلاص کن یعنی والبنده چنه حق اصلا رکلام و پروپاگاندا یا پیاده دکن و پککی خوزکاوت نتنی پیاده به پککی دچن بحانه یا جو پککی ربینی تیشتکی ولو عجب للسري خلقي ما عفريني نحمو هناك ولا باريس هناك بالراستي جا عفريني حزدكن وقريداي عفريني نقريداي ريخصنا بكاكيك وعفرين فروت نقريداي آبونك وعفرين فروت افشاهاتي سريوان هركس تشتي لايقي خودك هركس تشتي لايقي خود بيش بنا مسلمة أجي وقت جناك قندة شيراني نافتا شيراني بنافة نافتا شيراني وبنافة قلة شيراني أم بستقريا قصدنا أم تجاري دفزة أخا ولات خبر نادن ورا بقومي أما حركة سلاح أخا راهجن وبستقريا قلة خو وزاروك خو مال خا بكن هذا ولا لا 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 مش قندة قرمخ نها هيرو أزبري جشكي شروان قصد سلاف خواجوان را دشینم ام عفريني ورن كوباني كتبن مدرسي وقف خورنين دولتا ترك آداگر كر انا از دكارم بيجم دولتا ترك آداگر كر
و از رخنين تند لدولتا تركا داگر كر بكم و للسروك دولتا تركا داگر كر بكم رجب طيب أردوغان و لپرلمانتويا دولتا تركا داگر كر بكم جبر چه جبركم منه چيه لسر شرف و کرامتا خود پارلمانتويا دولتا تركا داگر كر مسود نخواريه از ناچم بميتير ناد مناستين وكي آبو وكي سروك النووي از ناچم باستخبارات دولتا تركا داگر كر رونانيم از ناچم تعویز و تنازل و خوش دولتا تركا داگر كر دانا خينم بقاسي کو PKK و آپو خوش دولتا تركا داگر كر دادخه شردك ايديش دك د بنید خدمتا دولتا تركا داگر كر دخواز سروكي بريس سروكي بريس سروكي نووي سروكي توتوي كنا هاوي حاضر دكن قاشو زندان بيبينن زندان مالي مالا مني آگر بکونه ترکا که تطبیقی آپو بی تاو درزی و حلیایی و گوش به نمای بی چرمو هستی و دوی برقدانا هانه ده آپو روشی یکی در دکه و روشی یکی دن و دبن اشکنجه ده و دبن تحجری دکی مطلق وکیو نا قراموس در دکت ولو دگو مطلق ولو تقینی جدانی نشبر قفدی ناکه قراموس بکه چانی سری حوالی وی حوالی کوکه آنشبر هاتی بحثا مطلق بالرئيس او جلان مقام مقدان قراموس ولو كيفاوي تجي هي كو دنياي كردستانش بالرزگار كريه افري خستنا هاني بوي حالي هاني نها بري خداي كوباني وجنا وجمر بتليليا وتفنقار خندستيشنا وفيديو هذاك شينين وعمل برقه بدن وعمل نظام تشبكن وبام كتلكاش شروانار چيدكن وبام پله میواد پیچن وبام خارن چيدكن وترشكو برنجي همشي شروانار چيدكن عمل برقه بدن مالا مني دما داعش ايريشي كوباني كر انور مسلم سروك قانطونا كوباني رفيها تركيا رفيها تركي انور مسلم اسويناز دك باري زر رفيها تركي PKK ويبزوري آني ويبزوري فقران انور مسلم وجا فوتوي خودر دخست وبرخودان وزم PKK دقوت يعني بتهديد بزوري ويفقران اب انور مسلم شخو صالح مسلم للوربو مال باطا صالح مسلم وصالح مسلم ندري كوباني ده بوقت ايريشا داعش سر كوباني تشيبو وش اشمر بحصا انا هاوي اشمر بالتليلي وشاباشي زلاما وبالتليلي جنا ويشمر لبرخو بدن PKK جور درخينن فحقاقا جور درخينن ايدي جنا صالح مسلم نما زانه بيج كوباني دبي قوباني قانطونا قوباني حمو باكوري لشما بوان رتشبيه بحقاقا لشما بوان رتشبيه تيبا كادكن قا وبفي شوازي هاني ويجمر بكتلكا وبفلا بلي ميوا وبلي سلكا وبلي لهانا ويجمر لبرقو بدن لهمبري رژیما ترکا داگر کر از رخنه دکم جبرکو یعنی از خوش دولتا ترک را داناینم از رخنه دکم و اج دولتا ترک دبیجم کردستان هیه و اف در کردستان و اف یا گلی کرد و دبیت کردا قبول بکه ما في اوتونوم قبول بکه ما في فدرات قبول بکه ما في سرقبونیت قبول بکه از وان دا خوازي هان دكم سروكي وي هرنش خور سروكي خوينا وبي بنرن بيتشدك وتشد بيجو او تركا شو بحثوا بازار دنا براوي دولة تعتقد شاوا پلو كتلكو تليلي وشاباش وستران عفرين نفارس وكوبانشي نفاريز ليه جبو ركلام ومديا وخاباندني وتفقرا خابوشي وجمر جنا درخينن سترانا بيجن وبكنن وتليلي كأجر بور راستي
او خانما کو دردکەوێ ولۆ کلاشینکۆف دەستێدە بکا خۆدێ زانە بێ زارۆکێ خۆشاندی کی دەرێ لە ئۆروپانەکا بێ وێ چ حالێ وێ خوتینن وی وارێ هانێ کو ببن ئالاف ji بۆ مەدیا پەکێکی حالê gelê me yê li Kobanê dibin metirsiyê dagirkiriya dewleta Tirk de feqeqe bi vî şêwazê hanê ji min re peyede û qesede û mezlûm ebdê wê gundê xwe û mala xwe û wê bi vî şêwazê hanê ji min re biparêz. Piştî heyeta Çaqilbaz Partî Dew Partî ez dewleta Tirk bi eyran naskirî nehate li vir li Ewropa tu biçî marketê Tirka ciyê donerê êdî Ewropî jî Belcîkî, Holandî, Almanî êdî nas dikin eyran çi ye eyran dew e Çaqilmazê ku dewleta Tirk dişînî ji Ewropa re ji logoyê dewleta logoyê Partiya Xapoçî a Sûreya Qûnder gerek bibe qutika eyranê ji ber ku ez tim dibêjim Çaqilmaz Partî Dew Partî gerek êdî ev logo ji wan re be Dew Çaqilmaz û meşk jî meşka Tirkayê ev jî hindirê vê meşka hanê de diçû tên çelqandin tiştê dertê ev kirafiyak dertê ev Dew Partî Çaqilmaz Partî Dew Partî piştî ku çû bi Apo re rûnişt Apo bi Mîtê re rûnişt ew Mîtê li hev kiriye Çaqilmaz Partî jî hat ji bo medya daxuyaniyekî derxistin û ja niha Dew Partî Çaqilmaz Partî di nava liv û tevgerê de ye diçe bi partiyên Tirka re rûdinê û dixwaze tiştên ku ji Apo fehm kiriye ji Mîtê fehm kiriye partiyê din bi wan bide iqna kirin hatine bi kî rûniştin bi Partiya Gelecekê medya PKK jî medya xerape ku zimanekî Kurdî wilo çirûkî wilo xerabe Gelecek Partiya Paşeroja Tirkiyê a Ahmed Daûtoğlu diçûnê pê rûniştine û mijara lehevkirina Apo û Mîtê bi xelkê didin diyarkirin ev xwelîsera Perwîn Buldan û Sûreya Qûnder dema ku Ahmed Daûtoğlu serokwezîr bû pêşniyaz kir ku werin tev em koalîsyonekî çêbikin wekî AK Partî bi Dem Partî re em koalîsyonekî çêkirin hevan serseriyê hanê gotin na em bi we re koalîsyonê çênakin wê çaxê heştê û du parlamenterê wan hebûn wê çaxê dibû ku yanî Kurd yan jî Dew Partî yan Çaqilmaz Partî bibin wezîr bibin bakan bibin di nava dewletê de cih bigirin qebûl nekirin niha jî diçin piştî ku Ahmed Daûtoğlu ji AK Partî qut bûye partiya xwe çêkirî wê Perwîn Buldan diçe projeya Apo û Mîtê bi Ahmed Daûtoğlu re dide naskirin dide qebûl kirin wedî heya çi derece qeşmerin wê çaxê dema Ahmed Daûtoğlu serokê wezîrê Tirkiye bû serokê hikûmeta Tirkiye bû dema ku Ahmed Daûtoğlu gotina wî di nava AK Partî de nedibû dido wê çaxê Dew Partî got na em nayên li gorî CHP çûn منطقê CHP û nexwestin hikûmet û Kurd wê çaxê bigêjin hevdû ana ji mir diçin cem Ahmed Daûtoğlu piştî
حاصل چو مووسل پشتی هەر تشت بنگۆ هەفتوو کەت و خراپ بوو و حکوومەت تێک چوو حکوومەتا داود ئۆغڵۆش حکوومەتێ دەرکات ji AK Partî دەرکات çîrokê xendeqa çêbûn komkujî çêbûn nû ka ji mir diçin ketine liv û tevgerê û dixwazin Dawud Oğlo iqna bikin deher ev kî ye ev jî besê hozat e hevseroka Cemîl Bayîk e berpirsa PKK tiştek wilo ecêb heye wilo carna ev berpirsên PKK ê bijin ê wilo xwedî temen yanî emrê wan ser pêncî tiştekî çêbûye îje wilo li porê xwe miqatene li boyaxa porê xwe miqatene ev hina reş yan jî boyaxa reş li porê xwe dikin û derdikevin ser medya xem nake ev tiştekî baş wilo li şiklê xwe miqate bin li xwe miqate bin lê mejiyê xwe jî miqate bin mejiyê xwe jî nû bikin nû bihêlin tiştê dogmatîk û çepîtiya genî û xaroman û ev ji bo çi bi qasî tu wilo tu li rewşa xwe û tu li porê xwe miqate yî li mejiyê xwe jî miqate bi birêz besê hozat birêz besê hozat ji mir di vê hevpeyvîna di behsa metirsiyên li ser Iraqê dike metirsiyên li ser Iraqê ku li Sûriyê nizanim çi çêbûye ey berê xwe bidin Iraqê dilê wê li ser Iraqê dişewite rejîma Iraqê ku girêdayê Îranê ye û Îrana ku piştgira rêxistina wê ye besê hozat berî demekî li ozgur polîtîka jî de wilo manşêt avê daxuyaniya Cemîl Bayîk destê xwe wilo dikir ew jî li ser Iraqê ditirsiya ew ne li ser Iraqê ditirsiya ew li ser Îranê ditirse ditirse ku Îran têk biçe kesek tune yanî qurtek av bidwan nan û av bidwan lewma tirsa wanî li ser Iraqê Cemîl Bayîk û besê hozat tirsa li ser Îranê ye kirêgirtiyê Îranê ne girêdayê Îranê ne heqê wan e li ser Îranê ditirsin îja ev besê hozat divê daxuyaniya xwe de rexneyên li İsraîlê dike û planên İsraîlî û kapîtalîzma modernîte û planê wanî li Rojhilata Navîn û planê wanî li Sûrî xeter e li ser Tirkiye û bercewendiyê Tirkiye û li ser eynî axaftinê Recep Tayyip Erdogan û AKP û MHP û CHP eynî axaftin ew jî behsa İsraîl dikin behsa Amerîka dikin behsa û hişyariya dide besê hozat hişyariya dide dewleta Tirk ku hayê we ji İsraîlê hebe ji planên dewleta İsraîlê di ndirê Sûriyê de hayê we jê hebe ev daxuyaniyê besê hozat kengî bû piştî tiştê ku di medya PKK jî de a PYD wekî din ew kontakta diriya telîfonê de di navbera wezîrê karê derve ê İsraîl û İlham Ehmed berpirsa Qesedê diriya telîfonê de guftugûyek kontaktek çêbû besê hozat behsa vê meselehanê dike fermo binerin di hindirê medya PKK de di malpera Kanala Ronahî bi çi şêwazî vê kontakta hanê vê danûstendina hanê di navbera Qesedê û İsraîlê bi çi şêwazî rave dikin
دبيجي وزيري كاري دربه جدعون ساعر بإلهام أحمد دريا تليفونه ده آخذينه ومجارة كل سر آخذينه لغوري نوچيا كود مالپرا كنالا بيادي ده دركتي كنالا روناهي خالا سركه ایریشن دولت ترک آداگر کر لسر روجاوای کردستانی ایریشن دولت یعنی گرک بس هوزات کیف آوی به کو اسرائیل کنتاکت به قصدیر کیه کو او یعنی رخنه دکن و وزیر کار در و اسرائیل دریا تیکلین اسرائیل دخوازن روشا کردا دهندری روجاوا ای کردستانی و دهندری سوریه ده ورم سوگر کرن اف لگوری نوچه لگوری چافکانی مالپرا کانالا تیویا پککی آل روجاوای کردستانی روناهی کو تیویا پیدهی لی فینانسه کرناوی و پریوی همو تشتی آبوچیانه روناهي وموناهي وبيده وميده صالح مسلم آلدار ومالدار وإلهام أحمد حمو ملك وأملاك وخلام وزلامين بقاقين خمناك يعني جاري أبولو جدادك اللي دقشتيده حمو إيوانا جاريك بسيه وزاد كيف هو بناء بسيه وزاد تشتاق دي بيجي لقوري ما إيمجي أزنا يعني از نل وكي آبوچيا نوكي بسيه وزات وجميل بايك نوكي رجب طيب أردوغان وإيريشن لسر إسرائيلي از دما رخنا لإسرائيلي دكم از دبيجم حوالتيا إسرائيل وجو كردار گرگ نه حوالتيا فيسبوك به گرگ تشتي جدي هبن دما إيران إيريشي كردستان عراقي دكه دبي إسرائيل شعبي إيراني درخينه نل لبناني دهندري إيراني ده اگر براستي إسرائيل دوستي كرداي دما دولتا ترك إيريشي كردا دكي لروجاواي كردستاني دبي إسرائيل لهم بردر كهن حمو تيكلين خواه اي دبلوماتيك حمو لوبيا خواه الدنياي ده سفر بر بك جبو خدمتا كردا از چه بكم جو تليفونا جدعون ساعر بإلهام أحمد والله بالتليفوني بحفدور آخذينه ونزانمش تشتين براكتيك مرو ببينه لأمريكا لأوروبا مرو ببينه كو بالراستي فكك براستي إسرائيل دوستكي سميمي يجبو كردا كرد خو كشتنه إسرائيل دوستي ميو وهوشك تشما رخنا لإسرائيل لك نا كرواز رخنا لإسرائيل بكم حتى هفالتيا إسرائيل جو كردار جمر لسر تويتري ولسر فيسبوكي ندوي آستعاني دبحا كان جيبو راست ودرست وجدي ويش بو كرد فيكيه ويديتن أنجامي ويديتن ويش أغيام رخنا لكن ما إسرائيل ديتن د پیواژویا رفراندوما کردستان عراقی ده که به حال وانچ حال بو چند داقویانین تروفر و فالا تليفون ليلتر آسان أبنتوي تشتكتنا نهاجي أب ماله تشتين بفيرنجي تليفون نظام جدعون ساعر بإلهام أحمد رآخذي دناف مديا عرب ده روشا كردا تنقاف دكن إسرائيل اگر دوستاني وبراتية كي كربرة جدي بك جبر كل أم ضريبا ويددن كرد ضريبا ويددن vergi avê didin eger kirin bere baş bikin yan jî divan çîrok mîrokê wilo pûç û vala wekî hevaltiya Facebookê tî yekî bike hevalê xwe tu dikaribî bavêje tu dikaribî bike hevalê xwe tu bî neşopîne û nizanim hevalekî te tiştekî bike tu jêr laikekî deyne tu jêr komentekî deyne ev nabe ev ne tiştekî stratejî ye ez rexne dikim ji ber ku heq kiriye یا دوستین راستی و درست بن یان جیف دوستانیا فیسبوکی و سوشل میدیا شکردار نلازم مثلا نه
اكونت يعني حسابك لسر فيسبوك يا لسر تويتر واسرائيلي هرم بتشتغل ياوي كنا مسألة تشتي جدي لازمن تشتي سياسي لسر آستان نتوي لازمن كو كرد ورن باراسن حتى كو مرة بيجن اري والله عفرم ساعتا اسرائيلي خوش براسي كردا باراسن تشتا كله تنا خواه نخابينن ولو سرخوش نبن ولا تليفونك يبقى محمد خبر دا انا اترك اشرا ايش بك ازبنرم جدعون شعر وشبكه وهليكوبتر كي بيجيني لا محمد خلاص بك تشكيلو تنهي كنجي مسألة بو جدي بو براكتيك وجاغي مرا كار بيجو عفرم سپاس بيجو اسرائيل كردا باراست دوستكي كردا هبود في دنيا ايد ناوي في اسرائيل بو اشتكي ولو حتى نهاد كنا از نكارم سپاسيا دولتكي بكم كتشتكي تنه ولو تشتي پوچو والا بو كردار دا دولستينه و كردي مجي خو قشتنه يري اف كسي دا سلاداري عرب فيس اسرائيل جي نتماله اف كوم كشيا دكن او جي كوم كشيا دكن او نجات پرستن اسرائيل جي نجات پرسته اف جي هي وتفلي ولو ما تفيدش وان نديتيه ما تفيدش اسرائيل نديتيه حتى انها فايدة نكوت تليفونك بإلهام أحمد ربك وتروشا كردا تنقا بك دناوا جواكا إسلامي دناوا جواكا عرب دنا تبهانا ياتي خدستي تركات تخبهانا ياتي خدستي عربان نا شيوه جديد عاقل وكزلاما دوستي كردا بدرست بجدل وجان ومجي بشجريا كردا بك يعني نلازم بلي تماشواني هجا لفر استهم داويا في خلقي حتى خلقك دن مجارين دن دناوا خير وخشيه ده بمين